کشیرین کیا وچھ آز کشیرین دل کنسن گر چھ گژھان گر وچھے کرنے خاطر ات کیا وچھان ات وچھان باتھ روم ٹل کۭژاہ باتھ رومس لٲگِتھ ات وچھان باتھ رومس کۭژاہ ٹل اگر نٮ۪صبسٕے ٹل آسہِ تیٚلہِ مۄکلیو رِشتٕے اگر فل ٹل آسہِ تیٚلہِ چھُ رِشتہٕ برقرار وۄنۍ چھُ وٕچھان ٹٲلن کیُتھ کلر اگر کلر اوس ڈیسنٹ کلر تیٚلہِ گژھِ نکاح اگر اورٕ یورٕ کلر اوس تیٚلہِ چھِ پرابلمٕے مکان چھا زٕ پور برابر گٲڑۍ چھا سا اتہِ کوٗتاہ میلہِ مال میلیا دولت میلیا یہ چھُ وٕچھنہٕ یِوان آز دیٖن چھُنہٕ وٕنہِ وٕچھنہٕ یِوان اسلام چھُنہٕ وٕچھنہٕ یِوان دیندٲری چھنہٕ وٕچھنہٕ یِوان یہ چھُنہٕ وٕچھنہٕ یہِ چھُ رِجیکٹ سانٮ۪ن گرن اَسہِ کیٛاہ دیٖنس کرُن اَسہِ کیٛاہ اسلامس کرُن اوے چھِ أسۍ آسان رٮ۪تہٕ پتہٕ بہٕ چھُس راتھ تہِ ونان مےٚ گٔے 4 یا 5 دۄہ آسان گٔمٕتۍ مےٚ نِش چھُ یِوان اکھ سرینگرس سۭتۍ اکھ جوڑا اکھ 20 دۄہ ٲسۍ خاندرس گٔمٕتۍ 20 دۄہہِ پتہٕ اوس اکھ طلاق دیُتمُت تٔمۍ 20 دۄہہِ اوس اکھ طلاق گوٚمُت وجہ کیٛاہ چھُ نہ چھُ دیٖن معلوٗم نہ چھُ اسلام معلوٗم نہ چھُ حقوٗق معلوٗم نہ چھُ باقٕے چیٖز معلوٗم اگر أمِس حقوٗق آسن پتہ حقوٗق آسن معلوٗم تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ یہِ چیٖز ژٕ کر دیٖنس حوال ژٕ مہ کر دولتس حوال ژٕ مہ کر مالس حوال ژٕ مہ کر باقین چیٖزن حوال ژٕ وٕچھ دیٖن تہٕ اسلام ژےٚ کر یہِ کامیاب پروردگار کامران پروردگار خاندر کیازِ کران نیچوِس تل سا مےٚ ؤنِو خاندر کیازِ کران اَسہِ ما چھِ نہ چھُ لڑکس پتہ بہٕ کیازِ خاندر کران نہ چھُ گوٚبرٕ مٲلِس پتہ نہ چھُ کورِ مٲلِس پتہ خاندر کیازِ کران اچھا معلوٗم خاندر کیازِ کران أسۍ چھِ دپان گوٚبرٕ مول دپان مےٚ ؤژھ فِکر نکھٕ کیاہ ؤژھم مےٚ ؤژھ پھیٚکہِ پٮ۪ٹھ فِکر نکھٕ نکھو پٮ۪ٹھ أمِس چھِ یہِ کلس کھسان أمِس ما چھِ پاے بہٕ کیاہ کران یہِ کیازِ کران خاندر یہ خاندر کران امہِ موٗجوٗب قُوا انفُسکُم واہلیکُم نارا اگر نیچو گوٚو یہِ غلطس اندر مبتلا کوٗر گٔے یہِ غلطس اندر مبتلا ژےٚ لیکھی نامے اعمالس نٮ۪صب گۄناہ پروردگار ژےٚ چھے ذمہٕ دٲری کورِ کر نکاح نیچوِس کر نکاح پنُن پان کر امہِ نِش آزاد امہِ نِش کر پان کٔشیٖرِ ہِنٛدِس لڑکس چھِ پتہ بہٕ چھُس خاندر کران اکھ چھُ مےٚ کھیوٚن مہراز سال بیٚیہِ پھِرٕ سال بیٚیہِ پتہٕ اورٕ یورٕ سال 5 دۄہ بیٚیہِ گژھ گُلمرگ تہٕ پہلگام اورٕ آو دپان بہٕ لوٚگُس تاونس مےٚ نہ ٲس پایی خاندر أمِس ما ٲس پاے أمِس ٲس یی پتہ یہِ چکر وکر ییٚلہِ یِم چکر وکر مکلے یہِ چھُ اتے دپان نہ مےٚ چھِ بدل ذمہٕ دٲری ٲسمٕژ أمِس چھنہٕ خاندر ٲسمٕژ پاے ییٚلہِ نہٕ خاندرٕے پاے اوس یِمن گوٚژھ گۄڈٕنیتھ کورس دیُن یِمن نہ خاندر آسہِ کرُن یِمن چھُ گۄڈٕنیتھ 2-3 رٮ۪تھ کورس کرناوُن یِمن چھُ گۄڈٕنیتھ ونُن نکاح گوٚو کہِ ادٕ کرُن نکاح یِمن چھِنہٕ نِکٕے آسان پتہ یِم چھِ اوے پتہٕ 2 دۄہہِ 3 دۄہہِ طلاق لڑاے فتنہٕ فساد تہٕ جنگ کران گرمٲیش یُتھُے وۄنۍ خاندر کوٚر وۄنۍ چھِ بیلنس ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کرکھ ژٕ ہسا رٔٹۍ زِ نصیحت یِنہٕ پتہٕ تہِ گژھِ اگر ماجہِ کوٚرنَے بد دعا اگر ماجہِ گٔیی ذرا برابر ژوٚلُے زبٲنۍ نیٖرِتھ ختم چٲنۍ زندگی خاندارنہِ چھا لایُن جٲیز چھِ حظ لایُن ماجہِ لایُن چھا جٲیز نہ چھُ ہُمِس لایُن جٲیز نہ چھُ أمِس لایُن جٲیز اوے چھُ رۄب دپان وَمَن یُطِع اللّٰهَ وَرَسوٗلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا سُہ گوٚو کامیاب ییٚمۍ اطاعت کٔر اطاعت کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ مُژراو قرآنِ مجیٖد تیٚلے کَرکھ نا اطاعت قرآنِ مجیٖد چھُ دپان وَبِالوالِدَینِ احسانا مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرزِ رُت سلوٗک ییٚلہِ حدیث مُبارک مُژراوکھ اَتہِ چھُ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان ٲخری کلام اوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس مےٚ توٚر نہٕ فِکرے کلامِ مُبارک آوازِ مُبارک ٲس تیٖژ کمزور مےٚ نیوٗ گوشے مُبارک نزدیٖک دانہِ مُبارکس اَتہِ ٲسۍ الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز تھٲیزیو قٲیِم پننٮ۪ن ماتحتن سۭتۍ کٔرزیو رُت سلوٗک ماتحتن آو گۄڈٕنیتھ گرٕ واجے ییٚلہِ ژٕ یِم دۄنوَے پہلوٗ نِباوکھ ژےٚ گژھی گرٕ کنٹرولس اندر گرٕ روزِ نا سکوٗن گرٕ واجنہِ حقوٗق آسن نکھٕ مٲلِس ماجہِ حقوٗق آسن نکھٕ گرس اندر روٗد سکوٗن تہٕ قرار گوٚوُکھ ییٚتہِ تہِ کامیاب گوٚوُکھ نا ییٚلہِ وۄنۍ ییٚتہِ گژھکھ کامیاب ییٚلہِ ژٕ اطاعت کرکھ ژٕ گژھکھ تتہِ تہِ کامیاب ژےٚ کٔری تتہِ تہِ کامیاب ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ و جل ذکرہ